So be Pauline to boy PhD research student in may deal to dol chung chang le thinung hagaw din mun chung changa ATM video ho don but na ahin bol na ho za in achunga ki pa thu kain sayin chule ke manjong ama video don but na hidin kain bol kit na he hi chi ke thim tu mon a panding ka dei po in ahin la alang tu ge la pathin thu le la a khan tu ne le zilbe na zo ila su ke divin phat kilemin la hi ti ve ti hi pa kai mina ka hin tip nom na cho he na he chule ama video sim le don but na bolowa hota dana ka hin gyal na je chu hi le SDA hobung le ta san thu zangkya ki min pha na le nil kal na thu a hi je chu hi chi kin jong ka alo thelwa ka hin bol hi in heading khat chu SDA hobung hin ta san thu a hin do na ki tu zingin hi cho hi ama sa pen hi lo la he chule le si ki che ni chan gya jong hi ta bang do na ki tu zing ding a hi je in I ma cha het khil na ki nei po na he chule aman a hin thu sei ho hi SDA adowin anil kale tin jong kargel nai po in aya chu niem cha bo hin lai jena hi aya chu sopi pa hin ama thu ta san le bible dung zuya SDA hobung ta san na thu dol hi te ka na le vetla na hin nei mei na lai ta banga ka gel ji achu ama hin anil in adowe tin jong kala nai po na hi hi chabunga chu ken jong tu nya hi chi video hi ama do na le mu sit na ka hin bol hi po in ain la ta san thu a hin sei do ho hi bible hillo lam ta khana a sei do ho zo hi ka hin su chi ki gut zo hi ti hi pa kai mina nei ne het thim su ke devin ka hin ti masakin na hi sule hi ta ba ki don but na thading video in simba lungel in ne ho hi ka gyal ting le pathin thu le la khan to na khat zo in kala in ye chun pathin ka thang wai na hi ahim himin so pipa hi thu sei thim ta le thu het khan nei mi ta hi ti ka he in ki thangat pi ka sal he zingin ye chan ma sata in ka zana chebe ka hin bol ma sa na he ipi jong le thu dang i ma cha sei pong ka ting SDA ta san thu dol a hin min pha ho le mai dil thu dol le thinung hagaw din mon ho bible to ki tu lo wa a hin sei do ho hi don bu na neu cha cha zo ka hin bol ding he bo ve ama thu sei ho hi ka le don but ma sangin ken jong mi pi hon I het thim so ke ni divin mai dil thu dol a bible a pat ke ma pan sat na le ke ma din na thu hi a velen chom cha khain sei do no ma sa na he video ka hin sim sa ho le tua ka hin sei kit ho a hi mai dil chung chang thu ka sei na a ka din ho hi hi chi he in ye chen he khil po hi tivin ma ba na hi chi thu nil kal no mai jong le hi chi dung zui ta hi in nil kal diwa ka dei he a khat na chu hi le tu hin mai dila koi ma cha om nai poi satan hi han lang mi him ho hi jong le koi ma cha om nai poi ti hi bible a ko na ki mo in chu Matthew bung som le thum chang som li le thum second Peter bung ni chang li no ha bible chang hin sim na tang ka ting ai chu phat lut bem ding ha in ai cha ma video ho aban man don na kain bol ding ai chu ka din na thu hi kain sei do nom cho hi e ani na chu hi kit le mai dil hi leisi ki chei zo lang pe ting le wana ko na hungzul tho ding a hi tua hi leidu ya mai dil ompoi ti hi bible a ko na kan hil jing chu he hi chu pun bung som ni chang ko na jong ki mo in chule bible mun dang da jong mai dil hi leisi ki chei zo ting le om pan ding mu theina dim se ne he chule thum na kai din na ki chu hi le pi ham ti le mi chon site hi mai dila ki go ting le mai khu bang ki tol mang diu leisi chunga ko na bon wa thi nge mam diu he ti hi bible a ko na he kanimu do chu hi in chule khain hil ho chu hi in proverb bung som chang som ni langa sam som thumle si chang som ni som thumle li ki te wa chun bon chan bible in chule mun dang dang a jong sei so ke hi ti ki mo na he yong la beilam thei pe na I ga sei do theu chu hong hian lang alina mai dil so la ke din na chu hi kit le migilo te erol ta san lo mi te chu mai dila ki hal ting le amo chu ki hal wam diu he ti su bible a ko na kan hil jing he izmele ki bung li chang thum nai sim ta jala phat ta ke cha bible in vai ki su de avela thum ve lang sei na la he anga na ke din ki chui phem ti tinga le mai dil dol izil ting le pathin min hi ka wam thei mai ko ngai ti bible ki chi ta se he Hebrew bung som le ni chang ko Deuteronomy bung li chang som ni le li na ki chi ta na sei jin ya chu ichi tun sot pathin chu mi ka wam thei pathin hi chun chon stia go ting le meya ka wam ding in aka wam na ton sot amang tha ding he ki ti cho he na he mai dil thu dola bible tun sot a sei pen hi
amei kung chu tun so hilawin a pathin amei kung hing sim do pa pathin chu tun sot pathin a hi ja chu amei kung chu tun so mei kung a hi tina pa zo a ini sei chu in amei chu mit theilo a kung kung jing ni tina hilo hi tia ini khil jing hi hi chang chu mei dil to la ke ma din na thu a hi in ya chu het thim so kai do ka ta sanin het thim nai lo wa jong le kichi ta ka hil chit sa ho video ka sim sa omin choi hi su invet thei su ke hi ti hi pa kai mina ka tip nom hai e ai le tu nya hi sopi pai hi ta banga mei dil chung chang thu bible a sei ho hi poi mei dil chu ki chai the hi poi tun sut a kung jing ninga hi chong le mi hi ma thi zo le mei dil chi pein wangam a chi pe tia a sei na video ho chu twai ban chak ka hin don buding hai in ama thu sei chu aphamoin asia ta kanial kal na hilawin bible hi ti zon asia ti pa hi het thim na wa tunia ama video ho hi don but na ka hin bon nom zo he ti hi pa kai mina in het thim din ka hin tim no men hi chong le aman jong keima video don but a hin bol ho chu a hin bol lo na je jong sein hi thina sein ani ngai lewan hi chi thumun ka hin sei do nom na ji hi tu nai cha 7 day advantage sa khu akona pa kai tha cha phabin ama ho youtube channel mang cha damun chung chang ngai dan le ta san di lo ho hil che na phaba ahin sei zuwa ko na mitampi lungboi na le lungop kai na hung pin do to kilhana avela ita sandano adia baptist ahilawal evangelical sa khu akiloi khom ho in bible thu ita sandano to kizuya avela ta sanna hil che kahin nei nom ji a hi e chi thumun in sei do hi amo to le nading lal nading kichuna hipo in aching na theme kichuna hipo in kahin la ita sana avela su that na bible to heal ipiham ti hi mu che nadingan ki sei do hi hinge ki pa ome lit nading le lal nading koi mana ki gel po in ide yu chu bible thil di ta pa chu ai so ke sin hi chu ti hi le na sei banga chu Evangelical Baptist sule 7 Day Adventist sule adang kiloi khom na hobung hon Bible ihil tiung le ema hobung chi pi dan le ta san dan pa chu chi pi gut loading Bible thu hi cholim ding ting le ema hobung thil dan zo si koi do ding degree nei zo siu tu lai koi ha dingu Bible hi ama chama ikile tu sa wa ikhil chi sa zo ding hi ti hi mas pena ka seinom he in Bible zo hi thu sei na phat ipi di wa hi e chu ting le Bible thu sei chu thing ta a hong kilang no ding a hi na he wangam le damun hi wangam a ume a poiti ta san lo na a hu hing na ki chang cho hi de po in jesu christa a hin le anato ta san lo wa kingam zo a hi ti pa zo hi sei do no mo ve ne he chi sei laizun tunia sei yo damun le wangam zong hi damun kisat na wanga jesu christa kisana hu hing na nei ding ti na hipo in athumun umdan I het che diu de na zala hung sei do zo a hi ti pa hi amasapena I het sa no mu hi e hinge hu hing na kiti hi christa a hi na le anato ta san lo ki ngam cho hi in mei dil thu dol het them na le mu chik na chu hu hing na hi lo ding a hi a hin la ka sei nom chu thu ta het na kiti hi su cha na hi ti jong hi het kit ngai hi koi zong la Krista hi na di ta he a ana to ta san tu dol he thim ho chun ama ki phun do na Bible ki sei chan chu adi ta a he chi nga hi aje chu ngei lut pathina I het pau ma chun iza ka hi ngei lut bo sen a chai a ki chai sa po in ama ngei lut na ki ti hi thu ta het na le hin pi na a hi dan zo hi ei mu sa jing win hi thu ta chu amo chu su thingin tia kipan to pa zon le khabwa jong chu kichi ta e mo sa hai ya chu jesu chun kipan to pa jing bo anil hang sat pon khunung ting le sodom le gomora ki halwam banga mi chon ste ki su mang na ding tun sot me dil ti za om ta jong chu ha tan anil hang sap jing na hi e chu gospel ki ti hi gi sal na thu to akisat thalo wa hi le gospel chu bulhin thailo hi ti het nga hi ya chu me dil thu dor jong hi gospel bulhin na dinga chi khat a hi ti jong hi het wa ngai jin chule Krista thulang sap la dinga jong thupoi mo pen khat jong a hi ja chu mei dil thu hi gospel to tangola apoi mo na ki bang chat a hi ti hi het wa ngai je nidina gospel izil chin wa pathin hi ngei lut a hi dan imu chit bang wa hi mei dil ti zan ta thu dol izil ding jong le pathin ngei lut a hi dan phun no ding ngei lut na ji at mi chon ste a je ma
thu tan di a hi na le vai hom thim a hi na zo a mi chon ste asu mangding nan zo hi ha ta ilang sat wa he chi ngai mo mo a hi na hi a je chu pathin ngei lut na hi dei ti nei po in ain la alung ngai kham na chun kinga na chan zo nei hi ti hi tunia jong hi he chi no angai kit chen hi hi ja chu bible ati lo lam ta meidil het hil na jong hi tun so na thi na jong alut thei hi chule ki pa ta chu damun ki chat na wanga krista ki sana le hu hing na nei ding hi nang ni jong na pam lo dan hin phung do in a phale jinge hi chu nang in het thim je a hi mei thei in din ai la christian tam zon a ha sai thu pi pen comment la dung le thu do a hung ha lut pen chu a hi le ki chat ja pathin ho hi ve ti hi mizo sin agia su ke crusade hian revival hian ipikin han lang hi jong le damun beidil thu ki sei na zo sia hi lungthim su ki chat na le su lungleng vai na hi mi tam tan a ha chi pi hi pathi ngei lut a hi na lampa hi koi ma chan a ko ngei po in meidil ki chat na zia lung hai na hi thui lon ha ta chi pi cho hi in chong le in zo ne ki tu jing sa cho hi in nang wang chu hi ta bang chu nup lo mei the hi an la mi ho chi na hlang pi hi chu hi ti hi tu nya het ngai hi chu pi je mi ti ti ngai le iki pui naw adi lo je le meidil thu dol het chi lo je o hi ding a hi ko hi jong le lung thim pha ne ya lungdi puchan chun meidil ki cha ne zia pathin ho lo ding akitia hi le a bon chawa di sa su ke hi ya chmi tam tan tua hi thu sei dan zo ain khel mei mei yo hi ti hi i het di bin ka phong no no men hi chutilo le meidil ki cha na ngana pathin ho na hi mi zo sin a chi pia om do ding a hi chlai ta ja chu bible thu ta ai ka hin phun do le mi tam ta in lungbui pha na chan gya inei khaw hi cho hi ding bong a hi na hi aje chu thu ta itiu messiah christa jong chu ong pin ding ko na jerusalem le akim mezo sia chu lungbui le lungjin na ni hlung hi tunia jong hi bible thu sei di ta pa hlun na dinga hi igam sung wa hi lungjin le lungbui na hlun masat nga hi aje chu inichi naw le in het na pau hi adi lowa kibul kha ni hi je wa hi tunia thumun sei do deu thu do phabe ka hin ta lang nomin masapena damun meidil hi ummong hinam bible in hichi chung chang thu do hi iti ai hilovem ani na a leise hin kho a ke chai teng aban hin kho hi ummong hinam hichi hin kho chu idabang hin kho ham athum chan na a mi hem a thi teng van gama che jiu ham a hi lo le mundang khat to azu du ham ali chan na a ji thu to ke zuya 7-day Adventist ho sa kho ta san la thuil phabab inamin pha de hi in anga chan na chun mi hem a thi teng ta sa la thagaw hi ke khan ji ham a hi lawala ani to ya la hi phat chom kha zo ting la ke chai ji hitam thi ji hitam ti hi a hi a chaina a mi hem zo se ton so na alhun na diu mun hi hoi lai mong ham ti thu do chang hi bible thumun mangcha a ki hilna ine nei diu hi tua sei ding a hin min pha chang si chu iza su ke du ka ta san in kin ka dei dan chu hi le mai dil thu do la ke din na ka se ho bang chat chat chun e hin don bol le chu ka dei hi in be sa nine bible thil dung zu ya ke ma din na chu hi le mai dili mi chon se te hi aka wam ning ati abul langa ka sei zo bang chun chule bible chun tun mai dil om nai poi tin chule tua hi mai dil om lo wa hi le koi ma cha jang tu hai ki hal nai lo in hi chu bible jong ki chi sela ase hi katin chule bible chun mai dil chu le nu ya hilovin wana ko na hungzul tho ding a hi tia ka se hi chule mai dil so le achom kiti a duration jong chu pathin khura ki ngai a hi tia ka sei jing a hi chule hi chi ka din na thu ho zo si hi bible doctrine dang to ki kal lo ding a ka hi la hi chuti chu hi ta le so pi paulin tu boy in bible thu nil kal ding a nong ki sa lal ta hi le point dung zui chat chanin ale don but na chat chana hin bol lechan phading hai in hi chu hi zolo wa ta san thumun chom tam ta in sei khom wa akal a meidil umning dan chu doctrine dong ho ta ki tu sa le le ni dinga in gol ha dan min kamu khai na thu ka sei dan chu gel hil po hi win ai chu bible in mi him thi nung thu do la sei ho le ta sa le lagaw a sei ho hi meidil thu to sei mat na ding i ma cha lo hi ama chang cha hil chit thengan hi in chule ke kal tu ngei lo he vesanan miem chu thi ting thokin jing ka gya i ma cha hello wa
hlan khu a ki chol a hi tia bible ki chi se lai hi lo hi at ithi ka sungwa hi vangam ga chin le meidil ga chi lut na thei lhagau thi thei lo ki nei lo hi hi chu bible in song a hil kha lo hi ala christian tam ta chun mi chon si cho thi ting le meidil chi pe mi ping tha cho chi ting le vangam chi pe ti da na chu hi tia chu a he do hi ki chi dung zu ya chu meidil ding dan in sei ju le meidil jong chu tu ai hi tai iti jiwa chu ting le meidila chu mi chon sho jang tu ai ke hal pan hi tai ta hi la kha ji in ya chu doctrine jau si ke kaina dan jia a ki chi pen thai ji lo he ya chu ki chi chep ma ai meidil chung chang thu dol ai vangam thu dol pin tha na thu dol thinung lagau di mun thu dol ki ti ho kum sang le gam thu dol ki to a chi chana bible in lungbui ni lo be dinga a hil che da no ai het thim so ke nga he thuma sapena ketip na lui le atha a damun dol hi ina sai deubin ikidei sa ove ketip na lui thumun kiji na hebrew thu changa chun damun hi siol akitin a hi hechi thu chang a hilola pau chang hi akiman na chom a umin a hi damun hi ketip na lui a chun amun le azang location place ki saida akiman na jang a umin a hi apho chi na dingin Deuteronomy bung som thum le ni chang som ni le ni Job bung som la khat chang ge Psalm som ge le thum chang som la thum Isaiah thim gaw bung som la li chang ko Ezekiel thim gaw bung som thum la khat chang som la gup Amos thim gaw bung ko chang ni chule adang danga jong hi mu the he damun meidil hi pathin ngei lu ke phon na in mi chon site dam meidil ach ke hal wam ding in chule tu di muna hin meidil om nai poi ti ho sta le koi ma cha jong tu hin meidil a ki hal nai poi tio hi bible a meidil tu dola apoi mo pen le bui pi thu pi pen ho cho hin an la old testament le new testament a amin le akonom amini pi hiya ipi ki sei no chu koi ma chan bui pha na jong ki nei lo hi e chu lungela jong ki nei lo hi cho chu bible ke hes me ti ho mei bo hi cho hi het na ki bel na ding mei mia in man cha jiu cho hi in chule hi chi ho chi amin ho ko chu kinil bo tam na jong koi man jong ki nei lo he ain la mei dil het dan chu bible a konom pen to chun ki tu hinam ti pa zo hi athu pi pen a ki sei nom cho hi na he ahim hima so pi pa in chalai a hin shiol chung chang thu a hin se ya hila kin jong thamek ga sei be no min shiol ki ti hi hebrew pawa mei dil ki sei na in it is shiol chu english apat akile do na zo si hui vat na hele grave tin akile do su ke in grave chu e ho pawa han khu sei na he sing ai ve sanan to bible chang he min pha zo si amun le azang ve sana tia ai man sa bible chang ho chu Deuteronomy 32:22 Job 11 verse 8 Psalm 83 verse 13 tia abon ain sim la ho chu choyo si chu veleu chun Sheol ki sei na zo si chu english a grave tia kile do su ke chule hi chi grave ho a ki sei na zo si chu e pau bible lai nui mi gam ta kile do su ke hi chu tu lai pawa ai ho tu lai pawa ki tele hlan khu mi thi ki vui na mun tia I het no cho he na he hi chi hi buina ding I ma cha am po in hi chi tu dol ha hi ki ni na ding jong ki nei lo he hebrew pawa sure to grave elul hlan khu tia ki he he a hi le hi chi chun mi he ma thi ting le mei dil chu lut pe hi lo wa hlana ki chol atina a hi ti pa he ki chi se la tu ne het chi diwa ka phun do no me so pi pa in sure ki ti chu amun le azang sei na hi atia sei chu kanil pon ai chu mi thi ki vuina dinga amun le azang sei na hi jeng ka lai na hi hi chu ger khilding ma cham pon he chom hon a ko do hi aneva khom hi te damun ki ti hi hell a hi lawala sapte pawa chun hell a hi lawala hebrew thu changa chun hades ki ti e ho pawa damun hi kitip na luya siol ti a ko do amun la azang ki sei na jang a hi ahi le thu chang chom ho akora mu to thei kha chu iphem tia hi le damun ki ti hi kitip na lui le kitip na tha achun amun le azang ki sei na in jang akimangin a he ahi le ipimun koi na ding ham ti hi thu do kha da hi satan le anung zui ho na ahi lo le chen mun jang ahi ti hi Matthew sut ke pa na thu pha pung som ni langa chang som li la kha sunga jong hen mu do thei hi in jud gup sunga jong chu mu do thei he revelation bung som ni chang som le li sunga jong chun akimu in he
damun hi satan le anung zui ho dinga aton so do in mun khat zong a hi ti hi bible thu hil a hi damun ki ti hi migelo te a hi lo le thiam chang lo ho hlun ding mun zong a hi Matthew bunga chang som ni le ni bung som chang som ni le gate bung som le ko chang ko bung som ni le thum chang som thum le thuma zong hin akimu in a he damun hi kala higel namun ti chu kisu gan theina a hi lo le patheni mi chon se ho azep namun zong a hi ti hi Matthew bung som chang som ni le gate som ni le bung som ni le thum chang som thum le thum bung som ni le nga chang som thum rom bung gup chang som ni le thuma zong mu the a hi Meidil hi satan le asol cha ti ho chen na mon hi tia apan sat na bible chang ho chaga aveu hi te Matthew bung som ni le nga chang som ni le khat chin aman aveila mam ho za chun vogaw sap chang ho ko koma konin chi mangun diabol le atil le te dinga ki koi meilhum sunga lo ta vin atina hi hi chin meidil umlo na je hi satan le asol cha ti ho ki gowam na ding mun hi in mihim te dinga ki sim a hi lo dan chu hi chi bible cha han akonu mai chule leisi ki cheya thutan na ki chei ting le aman da muna chu satan le asol cha ti ho zo si ale lu ding a hi tia bible chun asai na zo a hi in meidil hi satan le asol cha te chen na mun a hi tia asai na hi lo a hi aya chu tua hi meidil nai lo a hi ti chu bible ke che selen sayin chule satan le asol cha te chu meidila tua hi a hi ta wa hi le tua nang le ke tua leisi na nang le ke ei hlema satan hi koi a hi ta dem na ti thu na kha chu leng do thi ya chu ai thei lo ding hi sei do lo ding in a pha na hi chule zut chang gup na chu ga vekit le han chule api put na kol lowa a chen naw dal ha a vantil ho chu ama ni lo pi chung nung ni a athu tan dinga atun sot hen na a he na muthim ni a koi tai ati hi bible chang hi satan in meidil chu chen na in munin anei tia la theina dinga hi po in hi china sainom pen chu hi le pakai ni khong luna satan chung chang thu ki tan ding avet sa na hi in chule tun shot he na muthim nu ya koi hi tai ati pen hi imadang se na hi lowa muthim nu ati hi chi le si ni ki sai na he zon bung som le ni chang som le gup na chu I chen na le si ni muthim nu ya naw hi tia sai na he hi le si muthim nu ya hi satan tun shot thina chan taka sia ki hending atina cho hi na he meidilin tu hin om tai atina hi lo he song le jesu christa in mi thing te ong puya wana kum sang khat dinga ong pui to ting le satan le sol cha te chu hi che muthim nu ya hi kum sang khat gen thei ta a khusadiu hi chu thu phunin thi khawa ki hending to te ka so hi na he ya chu meidil hi satan le aloi ho chen na ding a hi po in a hin la ki go na diu mun zo he ti het nga he so le thu pun bung som ni chang li na chu hi ki le chu in thi na le mi thigam chu meidil sunga chun ale lu ta ve hi chu meidil chu thi ni na in ati ani hi chu bible chang hin kum sang ga chawa thokit ni na pe na mi chon se te tun so thin mo chang dinga ong thowa damun meidil alut na diu thu asai na in hi chin meidil hi satan chen na in muna hi tia asai na hi po na hi hi damun mei ko mit thelo ti azong mang sut ki pana thu ba bung ko chang som li le thumin asai zo hi aton so na ke su gan theina mun a hi achom lam ta asai dingin kitip na tha song hen damun hi thu gan theina mun chule mei ko mit thelo satan le anung zui ho ti cho jesu christ ta san lo ho aton so na alhun diu mun pathinin agon chu a hi mei mit thelo a hin se na bible chang chu velew han mak bung ko chang som li le thum sule na khu na ke pal hu sa a hi le tan bang jingin khut ni nia damun mei kung mit theilawa na chi sangin tibukim lawa hin alut nang ma dina phazo ati hi chu bible sang kon imu do cho hi le damun mei dila hi ta sata I ke haldingo van gam jong hi ta sata I ke dingo hi ti hi mu do thei cho hi mei mit theilo ati na pen hi a hi le english version a chi bet ti ngai le unquenchable fire akiti na hi an laka sei bangin unquenchable fire ti hi bible mundang danga jong aman cha na dim set in an la abon chakia akiman na jo si chu mei aki chai sa tua akun lam muding talongan ki sei na hi na he vesana in jeremiah bung som lesagi chang som ni lesagi ji sima hele titus in 80-70 kuma jerusalem a harling thu hi gawa ni ki sei ma sa in ni chi vet ti nga hi le
hi chi mei a hal na ding pen chu unquenchable fire mei mit thelo ki hal ding ati ai la imu bang win a mei chu tu gain akung mu them ta po in a mei chu ki chai ta ne hi chu mei mit thelo mei dila mei mit thelo ti na pe hi madang se na helo wa a mei chu ki chai ti ni lewa kung kung jing ding ti na helo wa a ki chai ka sunga chu I ma chan a mei chu phal mi zo lo ding di na mei mei a hi na hi hi chi a chu a mei hi ki chai ti nei lewa tun son a kung kung jing ding a he tia ga se ya bible hil jing ki ti hi bible het na nim cha hi dan ata lang he hi chin kho thu do la hin ta san chom chom a umin he annihilationism ki ti thui hil hi khat a hi hi chi hi thui hil hin a sei do hi mi hiam zo se hilowin chon se a hilowa le jisu ta san nei lo ho chu aton sona kisu gim na loading thu tan na nu kha zo teng satan chule anung ju ho zo se to kisu mang tha diu aton sona ta lo diu a hi ti ta san na anei ju ne he sa kho chom chom chule Christian sa kho jing a jong ho bung ki loi khom na ti chu Roman Catholic 7-day Adventist chom chom umin hi chi hola a hen tu lai ta milham phabab lungsunga adi hiding ham a hi lawale adi lo ham ti lung boina nei da mun chung changa ta san ni di no phabab ahung ki sei do a ko na ho limna anane ya pakai la cha phabab a ko na ta san na jong hi am ho to ki zui a hi ho thui hil hi 7-day Adventist ho ta san dan le thui la ko na pansa hi in am ho ta san hi itabong ham ti hi avela hil china in nei diwin ikidei sa uben he kana sai bangin denomination based le kiloi khom no apan sa thu ka sai hi po in bible amala ma ki don but saute tia kana sai jing hi kin ka sai hi SDA thu hi po in chule evangelical le baptist le adang dang zo si kalna dia ka sai jong hi lo hi bible thu sai sa hitin hi chu hobung tum lowa bible ta san zo si izu su ke de hi ti na zo a ke hin thu ka sai hi thutan nanu kha zo ting le satan le mi chon stage chu pathin azema ton sora mang tha ding hi ve ti chu bible in a hil da na he annihilationism hon atum bia thula ki sim do hiloding a hi ti hi ka ta sanin vet sa nine bible chu ton so me dil zo si a bon chawa ke halwam ding atin satan jing yong chu ke halwam a vai su ding a hi tia ki chi ta Ezekiel bu som ni leget chang som la ko pa som leget som la ko na jing ki chi ta evet sa ki no hi ya chu ke man lai lo ko ni mei kung kun no sa jing en mei chun na ka wa ma hi je chu ti chun le si chunga vam ka su sa ta na mo phazo simi mun vam ni tai ati e chu le pa kai mi gi lo te yong chu mei khu ki tola alen mang banga ki tol mang sa ding a hi ti wa chu kan sei jing a hi na hi thu pi ban zama thi zo hin kho lei sen hin kho an ki chai teng aban hin khoi mong hinam ti hi thu do khat a hi in hi chi hin kho chu itabang hin kho ham hi chi thu do hi ki do thei mong a hi in he hin la don bu na mu na za zo se hi akibang lo tam ta chule adi lo tam pi a umin a he ai ho chon na dola mi he ma thi teng zan nei ta la ngai lu na nei ta hi a thilong hi ke sa ji a hi hi chi hi khan khonun kho inei zo thupi ta kha chu hi in he a hin la hi chi a thi ho hi hoi lai mon azu jiu ham ti hi thodo a hi nge na sei cho di in mi hem a thi ting ipiti ham wan gam chi ham mei dil chi ham tia thodo no hi min ad akhanga a hin do jing hi chule bible tu sei bo se ita san ta ka siwa don bu na chom chi ki muding adi penom thailo ding a he chule hi chi thodo noa don but na dinga hin vanwi le sira sa khu ta san thei koi ma cha am po in ta san thei sun chu bible bo se zui hoi dinga hi bin he ya chu phata a ingai divin katim no me khana 7-day Adventist ta san na thui la chun jesu ta san lo te damona atun so na kisu gim ding le thu gim na aum deu hi thu hil di lo danin agel ovin he 7-day Adventist so pipa ti chu athu hil to kinai cha Jehovah Witness sa kho in zong thi zo wa da mona ki su gim na le tho gan theina ta poi aji chu thi na chu achain a hitai ti hi ata san obin he heading khat hi Jehovah Witnesses ki ti ho ki loi khom na hi Bible theme hon wa no ya dinga thu hil them ki loi khom na khana a koi zu he ahela 7-day Adventist ho thu hil chom jam achun damun kiti hi a umeti ata san wang ovin ata san lo ho
atun so na ki go namun ahilawa le ki go namun ahilawa thu gan the namun in ata san povin ehem damuna aki go tingu ki go wam dingu hi chi chom hodinga a chaina hiding a hitai ti hi ata sanu khat ehem hi chi thu hil hi phar khat la ya chun de a 1960s 80s vel chun mi tam loven anata san uben tun sim kham loven ta ata san uben ehem hi chi thu hil chon se ho atun so na damuna lo diu a hi tia a sei the nau a ji hi pathen hi na gi bul phu a pansa a ki sei ehem am ho ta san le thu hil chun damun mei dil a hi lawa le mi chon si khat atun so na ki su gan thei ding su pathen hi na adi angai lu ne le khoto na pathen a hi na to ki kaldana a yal ji o he pathenin mihem te atun so na asu gan thei ding he ama lung pu le ngai to na a hi poi ta he ata san o he tun so mei dil chu ibi ki sei na ham ti jong avel velin ka video jo sia kan sei ta in a ki chi selding ka ta san ne Bible a chun tun sot ki sei na forever ki ti hi som nga le gup be jana ki mu in abong loi chu tun so na jing ning a sei na jong umin pathin ngei lut na le van gam thu ki sam kai ho zo si to chun aba ai wanga adang a ki sei no chu tun sot ki tia forever ki tia ema a ki chai sang an sei na hai ki nei he chu alang khat bo se chu vet a thu sei ding hai po in ani nia ipia sei nom na pa ham ti zo hi study phat a I bol ting le mai dil hi forever aki chai theilang ding pa zo a ki sei no zo aki mu zo he chuna bana Bible mun atam zo a hin mi chon se te chu mei dila ki halwam ding ati na he atam zo ki mu na he chu lungdon na ding hi imacha om po in ton sot a mai ya mi ki hal ding thi theilo a kap le ma wa peng peng sing diu kadanga che e anai asai ti atuye thomba a pen jing diu hi a 7-day Adventist Bible thu ta san dung zuya chun di ding na kita san po in jong le Bible in jong hita bang ki hel na chu apam lo hi ti hi tu na ka sei do no mai chule tun sot mei ko nga ki chei ti nei lo mi him khat ki hala thi theilo ki koi ki ti hin pathin hi na ya tan asumol phawe ti hi het ngai he hi chin pathin hi lungdam theilo pathina su in chule thila lung chang bo pathina su do in agom so ma sei ding chun pathin hi ngai lut na bei hil pathina hi da na phun do zo he mi him jang iso bi chunga ki lum hang le jong le iso bi ngai dam zo na chu khat waiting le ki nei he an lai chu da banga chu me ya kyal ho chu ngai dam chang ning hi ka ti na he po in pathinin angai lut zewa amo dinga abol pi thei sun chu ton so ra asu manga kinung mu ki talo dia a halwam chu leisit dam na pen hi ding a hi ti hi pathinin a he na he zo ting le amo ki hal chaya mei dil ki chaya satan jong a ki hal bam ting le pathine van tha le tha chu a hin sim do a hichimuna chu long hal pur do na mit li zo si a thi hol piwa hichimuna chu kana nat na chon sit na le thi no ho ke phata lo ding ati ai hicha chu amalung dei mi hobo to pathine aton so tun so na khosa ding ade he tunia hichimuna I thun theine diwa chu pathinin nang le ke hi athisan man tam ta I hlat do wa hu na lo pi ta e chen wa hi in lungsit na le ta sanawang bo sia hi chi hu hing na mona chu nang le ke chan bo inei the ti hi pakai minai phun do no mai chule azol nga ka sei bang chun mei dila mi chon se te ki halwam ding a hi ki ti hi 7-day Adventist day thul helobin Bible in asai a hi ti hi tunia ka sei nom ki he hi chi thu ta sat hi vanu ya million som ni wala hi tai ti hi tu dim na jong mo thei hi chu Bible thu di pom ho dinga chu hlom lo be hi na hi ai mi ma pathin thu ki ti hi atam lang langa vet dinga hi po in e ma chang ki hi jong le Bible sei chu pe cha khe nga hi ti hi pakai mina avela ka phun do nom ki he heading khat hi pathin hi kita ta hi in a kita na a thutan na di ta a hin pu do ding jong hi su bil lo de hi angai lu na zala acha pa Jesu Krista mi hemte hinnadinga api a hi in ata san lo te chunga akita na zala ton sot jep na api ding ti jong he su mi lo ding a hi pathin kita na ki ti hi mi thing ten goludia aki koi pi naw mun alowa Krista ta san na wanga ton sot hina ne yu chu pathin kita na khara in chule pathin thu pi banga mi chon siten god muna achan diu dol chi achan wathina achan chu pathin kita na su lang na he na he tun sot a ki chei ti nei loin meijin hal han lang el cham khat zoin hal wam han lang hi jong le pathin kita mona seilep na ding ima cham lo he hi chi a he
ahin la ka sei be nom chu pathinin meya mi chon site a hal wam ding a hi ti hi bible avela isim no jeng wa hi ta na hi chu 7 day Adventist day sei thu hilawin bible thu sei zo hi ti hi i herwa ya chu bible la dan hi ithip lo wa hi le e ma doctrine zo hi bible puina ding zo a iman cha kha thei wa he Matthew bung thum chang som le ni na chuna sei banga chu nga belew han aman akhut agudala choi aman a phul zak ngim selin tin achang pang sunga khumin tin ipi dia chai bataw asi chu mei mi thelo a go wam ding hete mei mi thelo ti kina abana a go wam ding ati ye chu hathim lew chun la ya mei dil thola bible dung zu ya ke ma din na hi akichi da namu do de hi chu bible changa sei hi vele chun chang si chu mei mi thelo ki go wam ding ati mei chu mi thelo ding a hi wanga aki go pen chu wam ki ding ati hi tia chu a hi a hele amazing aki go wam ding thil pen chu ango wam ma sang sia mi thelo ding a hi tia ki sei pen hi lung thim pha nei zo sin adi ati su ke ding ti na he ya chu so pi pa jong PhD research student na hi in hi chi ki sei ho hi ne thim lan lo ding hi ti hi avela ka ta do nom ki na hi ahila 7 day Adventist hon athu hilu le ata asanu pansa na hi amo sei jo hi po in amo jong hin bible thu hil mang cha a panmun akisim wi hi in hem aman chau ahila wal ata asan naw kibul phona damun chung changa ahila wale chon se ho atun so na damuna ki go loading chom khat phat sunga dinga bo ahi ti ta san na anei zo bible thumun phawa ena ta lang nom ovin hem Psalm number som thumla sigi chang som ni na chon miglo te lampi wang man tha na kisu mang na alu ding a hi bowe atin a he Psalm som kolani chang sigi na chon miglo te chu ton so na mang tha hil diu a he atikin in a he Matthew sut ke pa na thopa bung som chang som ni legi sunga chon ta sa le lagaw damana sumang the ti hi akimen pha in he Abana John bung thum chang som le gup na ata san te mang tha loading ke sumang loading ata san lo te wang su manga diu a hi ti hi akimin pa in he Philippi bung thum chang som le ko sunga am ho chu aki chai naw man tha na hi ti akimin pha kin in he Second Thessalonian bung khat chang ko sunga jong cha am ho chun ton sot man tha na telen athu gim dingu a hi ati ne he Revelation thu phon bung som ni chang som le li sunga jong chun chu in thina le mi thigam chu meidil sunga chun ale lu tawe heji meidil chu thini na hi akiti na hem akimin pha thumun ho he phata iwna hi le man tha na kisu mang na thu chang je a hi migilo ho a hi lo le jesu ta san lo ho chu ton sora meidila ding hi lo win meidil a phat chom khat umwa chu so ting le meijin aka wam chai ting le hi jesu amoha dinga ton sot na pathine azem naw hiding a hitai ti hi ata san o he 7 day Adventist sen meidil thu he ki sei ting le meidil hi chom chakhat ding bo hi akiti po in chule sot ta hiding a hi tin jong kamchang ki mong ngai pon aje chu meidil chom le saw thu hi pathin vai hom thim na le thu tan di na ki ngai hi ati jingai aje chu thu bun bung som ni chang som thum bung som ni kha chang get ho chu isima hi le meidila lot ding ho chun athil bol ato dung zui cha chan ning do lo ki san diwa hi ati hi ti chu hi dinga hele meidil asol apple chu nang le ke khuda ki nga hi po in chung le igial dan le hisab don khat ga se yeng thei jong hi lo hi chu pathin bo sen a het ti na hi je ko na het ju phem ti le meidila hi akacham loi ding chule sort ta ki hal jong ding ti na hi ni khat ni hap ta khat hap ta ni lakhat lani ai lo akum kuma ki go loi jong ding ai azona pena satan hiding satana thizo ding la meidil chu ki chai ding ti na hi ya chu apha chung nang la ke ichana sort a chom ham ki sei thei lo hi meidila mi chon stage a ki hal wam tai tia bible a sei na ho hi mun dam ta ki mu in tua nangin nahin pan sat na bible chang ho sang hoi zo chu tham khat ga sim thaleng malaki bungli chang khat chang thum na asun hitin sei aye chu vedan ni khu chu mei thum sung kong leng lung boina honge hi cha hi mi kilit sa zo sire thil si boro si ke pal hu su hil diu a hi chini khu hung hin hi tabang mi ho chu mei banga aka wam diu a hi tin thanei pem pakai si
hiting hile ni khu hin apan sana zong bulpi ge ya chule aba ge ya zong akhan lo hil ding a hi chule mi lo te chu na chu phawa ke man na ka to ni khu chul abon chaw ne keng ko tar zum noi wa leivui ma ki sam diu hi tin thane pem pa kai jan a sei na ki chi se le nai aban second Peter bung thom chang som na hi chini khu chule van ho chang si ha gina ginglu la mang hil ding a hi chule thilbul chang si me jan aka zula ka wam gam hil ding a hi chule vanui le sila sunga thilum zo sia bon cha ka wam so ke ding a hi ka wam ting na jang thu pun bung som ni chang ko chune mo chule vui kha tena le li me ko mi thi honga phula de ta khupi chom kim vel ta ve hi chun wana ko me hong hlan a mo cha ka wam ta na hi hi chi kum sang lengam wana ki chei ting le thokit ni na athin mo changa mi chon ste hong tho do a damun meidil anu na niu cha sei na hi na hi ele sam som thum le sigi chang som ni na hi pha cham kha zo ti le mi chon se te chu ki mutalo ding vut vai su ding me khu ki tol bang gam ding a hi ati ki ne hi awala Isaiah bung som li le sigi chang som le ni na chun vetana mo chang phol bem hi win about savin mezina kawam ji ta ve ati abala ka sei jing Ezekiel bung som ni le get chang som le get som la ko na chun mi chon se te ta banga hi satan jong ki halwam ati in hi je chun ke man lai lunga ko ni mei kung ka kun no sa jingin mei chun na ka wa ma hi je lei si chunga chu vut vai ka su sa ta mi na mu phazo simit mo vut wam hi tai ati ele zo Matthew bung thum chang som ni ka simanga chu chang si chu me ya ki go wam ding a hi ati aba ta second Peter bung ni chang gup chu vekit leu chun Sodom le Gomorrah khupi ni vut vai asu sa chu pathi ngai sa lo ho chunga i ta bang ong nun ding vet sa na thin mo chana su mang hi ati Sodom le Gomorrah yung chu pathin vut vai ani hal mang hi in hi ta bang chu pathin ngai sa lo ta san lo mi te mi chon sho da mu meidil lu di ho yung ki hal wam ding nga a ki hal wam ding vet sa na hi ati na hi ya chalung dan ni ma cham po in po hi jong le lung thim pha nei chan chun hi cho hi mu su ke wa hi le seitam ngai lo wa e man ita san naw isu chi su ke de wa chule thu puna thini na ki ti pen hi mi tam ta in meidi la ki go ho chu a ki su gan theina pau chu a hi tin a laven ai la ka sei nom chu thini na atia sei pen hi Greek power thanatos ati na hi chu Bible mun danga mi thi ho ki sei na ki bang chan hi in hi chi hi ta sa le lagaw thina a sei na chu hi in ahing changa ki go wa thi thailo wa ki su gan theina mun chu sei na hi lo ai ta sa le lagawa thi di wa hi vut vai ki su di wa hi ki mutalo di wa hi talo di wa hi ta Bible na sei na chu thi na chu hi na hi am ho to say le apan sa now hi tu a inil kal di o hi po in ahin la Bible to hil hi phata a in sei aban na hi in sei ki di hi in hi chi in sei chai ti mu le thu khum khana in sei di hi ambana thumuna ina sei dewa idei sa uchu thi zo wa mihim ten azu ne deu lampi hi hoilai mon ham ti hi a hi thi zo hin kho a mihimin azu ne ding lampi dol hi Bible thumuna ko nin wathana ane nei zu hitin china ding achun amasa pena Abraham angsung a hi lawal English pa wachun Abraham's bosom kiti hi ipi ki sei na ham khana Abraham angsung a hi lawal Lazarus athi a Abraham koma namun hi Bible theme ho ta sandol chule keima ta sandola hichimun hi Krista a athi ho ki chol namun a hi ti hi he dol kha hi hichi hi ton shot mun a hi po in Krista a ta san hon thokin na anga no mun kha hi Abraham angsung ki ti hi lukbung som la gup chang som la ko pat som tham la khat sunga mi ho pa le Lazarus thulema kona hungkila do hi in hichi tu sim ta be hi po in thulem a hi ti het a chule asunga thu ki sei mun le mol ki pha ho zo si hi doctrine nei thei poi ti hi het angai je thule ma ki ti ting le zil do ding ne ya thu sim ki sei a hi a hin la asunga aphat amun le azang ki ti wa hi doctrine ki sim thei lo he hi chi thulem hi mi tam ta in thu sim ta be danin ala jibin a hin la Bible he gil na nei zo si chun hi chi hi thulem a hi ati so ke zo he so let thule ma hi dan zong video kan hel se tha in anime su ke hi ti we ti hi pakai mina ka tip no ma he so le immortal soul doctrine pomjing le ha ta sei jing ke Robert A. Morey jing in zong ale khabu ji na dead and afterlife ki tia chu hi ji tu simi thule ma hi dan ki chi ta an seya thu sim ta be poi an ti sa hi na he ahim hi ma Bible chu sim ting le mi hi ma thi ting le wan gam chia meidil chi ji hitai tin a ki sei po na he
vesanan zon bunga chang som nilget som nil ko isim lewan ichi dat mo hi un izenem tile phat hong lunge ichia chul han kho am ho zo sin o za dingu chule hung do dinga hi ve thilpha bol ho changsi hin na tho do kiding chule thilpha lo bol te changsi thin mo a tho do dinga hi ve ati na hi chi bible chang to ki kala hi abraham van gama lo hil ding hi ai chu tua abraham van gama hi le pathin thu chun chon phai lang chon si jon tu hai mi zo se thi le than kho am he ti in ai wanga abraham chu van gama am he ti a he le bible se manga chon lo mi pa in chule ta san na mi pa he na jong chu e hodinga ki hil na thei ta he lo ding he ya chu bible hi amale ma ki kal sa lo ding he chule mi theo hin tun sot in mun alun ma sangwin som khat ki nga namun anei ve tia kil na hi bible tu la mu thei ding lo he hi chi roman catholic sa khu ta sana ko na hong ki pan do hi in christian gam sunga doctrine zo si hin pui si le su si khat a pang kha hi na hi hi tabang ta san no hi babylon te ho greek te ho rome te ho la a ha ta ani hat ma ma jing he ai lai chi hi sung phung thing phung ho ho ta san na thu cho hi in bible choi te dinga ta san thu chi thei lo he bible a sei chui pi ham ti zo hi patike chai khol divin pakai min ka tiam no me he chi thumuni dan hi ketip na luya chun akimin pha lo wangin abraham isaac jacob chule asun chil ha te ho chu athi tingo na pa tiaw hing na zu ding u hi ti hi anamin pha jiwin he alang khana sei dingin pathian ko ma ki mu to ki ding a hi lawala achi masa ta san ho to ki mu to ki diu kin amna apun da o hi ti hi genesis bung som langa chang som langa a hi lawala bung som li le sagi chang som thum deuteronomy bung som thum la kha chang som la gup sunga jong chun akimu in he genesis bung som langa chang som langa na nga sim lewan nang ma wang lung mong sela na pa te hing na ding na te thia ki vui ding na hi bo ve genesis bung som li le sigi chang thum kapu te kapa te to nei hin lup sa than izip gama konin nei pu do in lang amolhan phunga nei him vui jin ati deuteronomy bung som thum la kha chang som la gup hi chumpa kai je mosi a sejin veta nang ma hi na pu na pa te to lum khom wa ding na hi tai ati hi chi hi abraham holoi joseph holoi mosi holoi pathina kon athi diu agi het wa hlana ki cholna diu mun chu agal do naw sei na in athi zo zo wa pathin to ki mutu jing pe ding ti na hi lo he bible ai mu bang chun jesu christa hung ting lebo hlana mo hung tho panding hi chin hu chu pathin to ki mu tu na hi panding tia pathin thun ei hi lo he chule gol ngei chang si anathima so zo si to jong hi chin hu ting la chun igi mu pan diu ti na in hi chin hu chu abraham holoi jong ha ta aningalal jing chu he mihem chu athi le athoki ki ka sunga hi mun chom khat al hagawa leng le lia chorang anamun khat anei da na ki hil na hi bible choi ti ading helo he hi tabang hi milimo ho ki hil na hi ti hi tunya pakai mina avela ka phun no ma hi achunga abraham angsung kiti thumun hi lukbung som la go chang som la ko apana chu sima hi le kichen ta in akimu in he bible khol gil na nei phabep chun hi chi thumun hi thusim ta ta hilo thulema ke sei a hi ativin he abong khat chun thulem a hi le ebola lazarus minta ngel kimin pha ham aji chu jesun a sei do thulem chom chom ho hi ila na hi le thulema mi minta amanna a umpon a hem hi chi hi thulem mai mai a hi po in thil so ta ba a hi ti hi ta san loi khat a hi e heading khat hi lupung som na gup chang som na ko sunga mi ho pa le lazarus thusim a hi lawal thumun hi thulem hi hanlang thu ta hi tele lugin a hil nom pen hi damun le wan gam thu a hi po in pathenin chaga gan theite a khoto na to kisaya thu hil na anei nom zo a hi hinla athumuna abraham angsung akimin pha ja a hi abraham angsung damun le meidil chungchang a hi lawala wan gam thu hi hungkimin pha zo a hi chule athulhem hi hanlang athusim ta hi tele lazarus pakai angsunga ta san masaho ade abraham te ho to khom chule mi ho sapa hi hades ti chu damun akinga na hi min pha lo the a hi po in he chule lazarus le mi ho pa hin kho het na le hin na anei na lai thon a hi dan jong hi mu do the he ta san cha te thi zo hin kho i sei jing lai ovin amho hi ade ata san cha the ho hi a thi ting u le lei se nin kho ada tha ting u le hoi la ya chi ji hitam ti hi thodo a hi
mi ho pa le Lazarus tu sim hi thule ma hi in hi tu sima mi ho pa hin judate kilit sa na kyoi tho sa na chule Messiah hi na le anato na ata san nom lo na bet sa na hi chule Greek mi ten mi hi ma thi ting la hagau thi thailo khat ta sa konin ong do ji etia anita san naw thu do la chu Jesu in thu sim ani man cha thu ta hil na dinga ani man zo hi na hi chule Lazarus hi Gentile ui cha ta bonga ki te ka nam ki da pen ho loi vet sa na cho hi in ai wanga hi chi nam ho chunga chu Jesu Christa in judate sa nga ta san lin zo amudan aphun do na pa chu a hi na hi chi tu sima Lazarus min ong kimin pha lo na je hi Jesu in vet sa na lin ta nei dinga ani bol he tu lem tu sim ji vet na le mi ho pan ata san chu mi ho pan Abraham ko ma sei ji phem di tinga he le mi thila ko ni mi khat be ka chi han lang hi le judate na tu sei chu angai pi dingwa hi ati e chating le Messiah ki pom thei diu hi ati an la Jesu in Abraham adon bu sana je piti don bu empty tinga le mi thila akoni khat tho do han lang hi jong le zuten Messiah cha ata san lo dingu pathin thong oi di lo diu hi ati ata bai pi ne tiam ti ai le hi chi thu lem a sei zo pha cham kha chu Jesu in Bethany khwa chu Lazarus ki tipa chu thina akona ani kai tho hi Lazarus athila akona hong kai tho thowa chi piti tam ti tingai le Messiah chu thokin le hinna pa kai hi dan hi zudate hi nga ha ta sei phunga to ta le patake cha hlang same ai la zudate chun hi chu thu chu ata san povin Lazarus chu tha do a he do dinga hi tia thulu na nei hi ji chu Jesu in hi chu sim hi zudate lungta na le lunghei nom lo dan chu vat sa na dinga hi chi mi ho pa le Lazarus le mi zuda le Gentile ke ka ki ba lo na pa chu ain te ka in chu ta le judate kilit sa na lungthim chu ain ta do nom na ai chong le hi chia vat do ki thei chu phem ti tinga le hi chu sima ko na chu idam sunga I chon na le I thil bol dong zu ya hi I tun sot mun ning ki sim tu hi ti yong hi chia ko na chu ki he do the ahin la Abraham ang sung akimin pha zia mai di le van gam chu min pha lo thei khat me ati dan I so pe pa wen ahin sei kinin ai la ka sei nom chu hi chu thu le ba hin thilza chum ki hil na in nei jong lew han gel dan kha kan nei ahin la a kho pen chu Abraham ang sung khel pa he doctrine I man kha pau hi buina lin ta omin chule sopi paulin in asai na chun Abraham ang sung hi chon phate thunna ding tun sot mun a hinai po in cham khat aki chol naw mun chu hi ati hi ta bunga temporary chamber kiti ki sei na le ki hil no hi Bible amu thei khat cham poi thi tu na ka sei do no me mi thi chu athi sunga hi hlana thokit ni khunga aninga ki chol jinga hi ti chu Bible ei hi lo he chule Abraham jong chu hlana ki chol na lai in tu ni ge hi ban ga ma ki munai lo he hulanga mi ho pa le Lazarus ka aman thu agatan le ding thu chu ata ta chu Bible in a hil na am lo he Abraham amin pha lo na je chu hi le zudde dinga apau kine pium pen ta chu Abraham an hi je in chole Abraham dinga acha asona pa chu zudde an hi je chu Jesu in hi chu le ma hi mi ho pa chu zudo hobat sa na ding a hi mo nga chu Abraham ha hin men pha na hi ti hi tu na ka ta lang nom ke he chule tu le ma chu iwat na le mi ho pa Lazarus chu a thi zo chun hu het na thei hin na ani na lai hone tin pan sat na hin sim kinin i ti chu doctrine ai nei wa mi thi ho ding dan zo sia ila kha wai le Bible thui le amun muna hung ki kal tu dinga umahita in adi sana thinung dol chungchang Bible a hil ho zo si hung ki kal ding heta ne ya chu Bible chu mi thi ni ma cha he po ya ti chu le mi thi pa kai zonga wa choi ngi poi ti hoi ta atu thinga emu saw he ta san cha te thi zo hin khoi sei jing lai ovin am ho hi adi ata san cha the ho hi a thi ting u le se nin kho ada tha ting u le hoi la ya chi ji hitam ti hi thodo a hi Bible thi hil to kezuya Bible thim tam pi ta san le ke ma ta san do la chun pathin ta san ai lawal Jesu Christa hu hin nei ho Jesu Christa ta san ho hi a thi ting u thagau hin na hi pakai to khom ji a hi ti hi ta san khat a hi hi chi hi Bible thu hil na to jong akitu na umin a hem mi te pau adia English ho thu pau changa chun ta san cha khat chu a thi ting le he went to be with the Lord ati jevet a hem a thi ting u le pakai koma chi wa hitai ti hi a sei ji vin a hem
ลูกบุ้งสอมนี่เลทุมจ้างสอมลีเลทุมสุงจุนเยซูต่อทิ้งเปล่าขัดเบธามิกุจามิจอมปานเยซูก็มาจนฮิตินอาศัยนะเฮนักกำนัลหุ่นเตงในเฮซิงอินเตียอาศัยจูอามาอดิงาอาหินนะและเยซูคริสต์อินอาศัยดอกตุนียกำโลปียเกมาตอิมคอมดิงอหิตาเตียอาศัยดอกจูเยซูอธิเจ้าติงและเยซูคริสต์ต่อวันกมาคอมดิงอติบนะฮีนะเฮจุดที่จุนสอลจะอโปลินจังอาศัยเกินอาหินอากาลุงกิมากะฮีเก็บปัดดอกคริสต์ต่อคอมจูกะลุงอฮีตีนฟิลิปปีบุงขัดจางสมนิเลทมาจุนอาศัยนะเฮปอลดิงาตาซาทีนะฮีปะกายต่อเจนคอมนะอฮีละวาเลปะกายต่อคอมนะจังอฮีอากิกะอาลจูอิมาฮิโปอินมีเฮมอทีติงเลปะกายเยซูคริสต์ต่อละกาวฮีคอมอหิตายตีฮีปอลาโกนาจังมูจิเทเฮปอลินโคเรนฮาบุมบิเตกอมาอาศัยกินอาจุนลุงอามาก็โมฮีตาซาลวาปะกายก็มากนบโจฮีตีนอาศัยดอยนะเฮ second Korean บุงอาจางเกสุงอาจุนอากิมูนะเฮจุกิจงเละทุหิลปาบุงสมลนีจางสกีนอาจุนเลยวุยจูมาสังอาอันฮีนาซาเลยเสนากิเลกิดดิงอาฮีจุเละทักเอาจงทักเอาปีอาปังปะทินเฮงากิเลกิดดิงอาฮีตีนอาศัยจินอาเฮอิตาสนุไบเบิลทุหิลตกิจุยาศัยดิงอินมิทิงเตตาสันซาเตหินอะไรสิหินเขาอดาลาติงอทักเอาฮีปะกายกอมวันกมาเจจีฮีตีฮีตาสันเทตาอาฮีBible team ho ngai dan e ma ngai dan Halloween Bible hi tin a sei tia ke pu zo ding hi ti hi tu nya ka sei do nom hi in English 10 he went to be with the Lord ti han lang ti hi zong lew hi chu Christian te in thi nung thu dol le dan ki hel na dinga iman cha thela pan sat na thei lo hi kan sei sa hi ta in hin sei ki ding ka ting mi ma thi zo ting lo hoi ma cha mun a chi po in hlana ki chola tho ki ni khu nga he zon mu nga chang som ne ge som ni le ko cho ki chi penin hi chi dat mo hi un i zeinem ti le phan hong thonge i cha chul han kho am zo sin o za dingu chule hung do dinga hi ve thil pha bolte chang si hin na thoding chule thil pha lo bolte chang si thin mo chang ning a hi ve ata pathin non ki chi ta sai in i chu nang la kin asu tu nga i hian le le thei lo he mi thio zo si chu hlana ki chola in chon pha helang chon siam la hlana am na lai hi che ka sunga chu amo hin van gam ka chi le mei dil ka chi le e cham khat chol nga na ding ane wa khu het na le hin khu chom be amano ti chu Bible na hil kha lo he cross agu cha pa thu dol cho hi kit le hi chi hi Greek paw ko na Bible hin le hon punctuation mark ti comma khu a hin koi hil kha je over interpretation buina am kha in an la hi chi buina chan lom cho tu nia ka hin sai chin go cho hi di po in hi jong la hi chi ni khwa gu cha pa chu van gam chi pe hi lo dan hi Bible a kon in vet do thei kha ani ve hi te men Luke 23 verse 42 ji sima hi le pa kai na gama hlun ting le nei hezing in ati he achu te le Jesu Christ le ngam chu mi thing te puya hong ting le bo ki pan ding ha in hi je phat le chun bo gu cha pa chu hana ko na hong thau do a Jesu Christ to van gam itiu paradise a chu ki mutu pan ding ti nai pathin chen na mun chu paradise hi ti hi atu nya chom lam pe na ka sei do no ma hi hil chet na ding sau ta dong som na in heng la chom theilam pe chu ni he ti min van gam ki ti le paradise ki ti chom he point thakhat hi ti hi ka sei do no ma hi chule ki ginni Friday iti wa chu Jesu Christa chu chor nga ani ni hlum ma sanga chu cross a chu thi hi ta in ajing chor nga ani khu in han a ki cholin ain la ani thum ni ai tiu ta tawte aki vuinya patna ani thum ni hong hlenna Sunday ni jingka hi chu hapta ni ma saki patna in hi chini jingka hong tho do achu Mary Magdalene ti no to chun Jesu ki mutu in Mary chun ato kha gu nei tong khana hi in kapa ko makatsi nai po ati Jesu in Mary hi tia cha don bana kapa ko makatsi nai po nei tong khana tia hi le Jesu ban ga ma chi nai lawa ipiti gu cha pa chu Jesu Christa sanga chi ma sading hamna hi ji chu hi thei lawa hi ahim hi ma Friday ni khwa chu gu cha pa sanga chu Jesu Christa thima sananai atu ta hi le thi zo zo van gam chi pe ding hi le Jesu chu so ra chi ding ai tan gu cha pa cha da la ke ding ti nai tan na ya chu chika la hi ye thim lo mei je hi di ka sei do no in gu cha pa chu hi chini ya chu
van gam chi pe pe hi nai poi ti ka sei do no mai tu ai thana ki chor na lai jesu krista lenga mong lu ni khu ting la thana hong ki thau pan ding hai hi jin khu ting le chun ta be ka sei pi ne hi tu nya hi nang to ke ma to van gama im khom ding a hi paradise im khom ding ati pen chu jesu ni khu ting la gui lung pan ding he hi chi ya chu hi cho ki hilna no pha se swa i di het hi lo hi i vet ting ai le tu nya bible sei dung zui cha i mu chit dung zui wa hi vet ting ai le apa pen chu mi thi hana ki cholin thokit ni jing ka anga a hung thau ding a hi tia bible tu hil pom khela ki chi ding nang lo he sule polin athu sei ho hi ga velew han philippine bung khat chang som ni la thum ahin ak alungi ma ka hi ki pat da krista to khom chu kalunga hi izenam tile hi chu gam changa phachung nung zo a hi adi nei sule second korean bung nga chang get na chi vet kin hai le lungama ko mo hi ta sam lo wa pakai ko ma kan nom zo ve adi zo sukile thul pa bung som la ni chang sigina chi vet kil leivui chu masanga an hi na sa leivui kile ki masang lagaw jong lagaw pia pang pathi ni nga kile kit masang adi nei so cha polin hi chilaya bible chang ho hi ta sa a i thi zo zo le krista to ki khom pe a hi tai tia sei na hi lo ai zon bunga chang som ni ge som ni le ko chu hin sim ki ngating dat mo hi un i zenam ti le phan hong thung ye i ja chu than khom zo sin o za ding chu ti khu ting le hong do ding hi ve thil pha bol te ho chang si hin na thau ding thil pha lo bol te chang si thin mo changa thau ding tia ki sei pen to hin sol cha polin ki kala thu hin lo ding ai la man sei nom pen cho hi le mi him chu ta sai i thi zo le imi no hong ha do ni khu chu krista to ikimu tu na le im khom ni khu hi peiding a hi dan chu sol cha polin ki chi ta he nei thi ka sunga hi aso apal thu khu he na poi ati na ai chule thi mit sin sung le thoki ki ka sung hi mit phet ka lawa thil su ta banga in khu het na him lo i mun a jing ka e hung thodo ta banga khu thina ko na yung thodo ni khu chu krista to ikimu tu na ni khu ding a hi dan pa chu sol cha pole na sei na zo ta sa lo wa lagaw jong chu thi sa hi ti hi bible ki chi ta ai sei pi hi in lagaw thina chu ta sa thina jong hi in ta sa thina jong lagaw wa thina jong ai lagaw hi a chom blenga i thi zo zo le hin khu khat nei mit nei keng nei bil nei chom be khan hi ta sa ko na hi lo he hi chu ka sei bang milim ho ki hil na hi in bible ta san tia hi lo he chule thuil pa na sei chu hilaya sol cha pol tu sei le jesu krista tu sei to chun ki kal kit lo ding ai lagaw chu lagaw pi pa hi nga achi ji ati hi immortal soul in a way ati na hi lo ai pathinin mi thi zo si chu hin na hin pi ki ding ai in ya chu pathin chu hin khunei pa a hi dan zo hi a ko no mai e chu lagaw ki ti chu imadang he poi zob bung som ni le se gi chang thoma sei banga kho lagaw ki ti hi ina ku hom sunga haina hu chu hi ati e hi chu i thi zo ting le hi chu hu hin e ho ta sa bu ngai mit le keng le khut le keng ho anei ti na hi lo he hu chu khat be ting le yung hin ki diya chu i hin na pau chu pathin ko ma omme ati na hi jeng ai na electric current hi ava in a hong thi ting le hi chilai wa pen chu mun khada ga ga ki khol ti na hi po in abul langa karena ko na chu lai hong wa doi chida manga chu i hin nau chu pathina ko na hung hin kit ding tina pa cha sa na me me he mi hem athi ti nga hil alhagaw le ta sa hi ke khanji ham a hilawa le ani to ya la chu pakai ko ma chi jiu ham ti hi ki iwat ki diu ino mo min he buddhism sa khu achun mi hem ta sa athi zo wa hi ima ta lo danin aseijun hinduism sa khu achun mi athi zo teng ta sa le lagaw chun mi hem chom zap ti che le se na hin khu aman ding zu ya hi avela mi hem choma hung ping ki ji a hi ti hi asei u bin he a hin la adi pen le bible thu hil chu a hi ale thine ki ti hi hin kho ki chaina hi po in mi hem a thi zo ting zong le phat bi na lai hi ti pa he bible thu hila ko na zong mu do the hi bible hin thine hi ta sa le lagaw hin na ki khan na phat bi a hi ti zong hi a sei do in he i sei do saw lazarus le mi ho pa thu sima ko na zong hi he thei chu thi zo wa zong hin kho bi khat na lai ti hi a ki che ni na he chukil zong le mi hem a thi zo ting le hin na a hi lawala het na kho het na zong hi ani lai je ti zong hi lazarus le mi ho pa thesima ko na zong mu do the hi
Lazarus le mi hopa thulhema kona pansa a mi thi in a thi zo zo le ku het na hlagau kha nei in hi zo khut nei keng nei bil nei hin khu chom khat nei hlagau ome tia ki sei hi jang ke ya pathin thu nil kal na lin ta hi ti hi tu nya ka sei do nom he ai chu bible mi thin ku het na nei pon ki pa man zo nei ta pon jesung ta ka ki pa man zo san lo dingu chule mi thi hi a thi ting le an hin lai wa mi ngai lut naw mi hot naw ani thang sit naw ya abong chamang tha soitan ni pi nuya hi amo denga chan hi mi ta lo heti hi chui madanga sei nai point mi thin khu het lo dan pa cha sei nai hi chu le ma chi na hele mi ho pa chun mi thila akoni khat ga chen nang mi ho thu ga sei pi le ta sanin te ati hi jun pi wa san ham te le tu la e ho ta bonga hi mi ho pa jong hi mi thi a hing theina lain mi thon immortal soul anei ve ti pa ta sang mi ya chu hi chu sima hi jesu mi thia ta san di hilowin mosi le thim ga ho amo ding a hil diu om nai ati mi thi ho thu hil le mi thi ho tu sei sa nga chu pathin le khawa ki sun chang si nang le ke dinga hu hing na dinga hling se le cham kim se le ti pa hi jesu christa hi chu le ma ko na hi avela e mu sa nom ki noi chule bible hi sima hi le athia ko na hong tho do hi mi so mai le som le ni tabang thu sima ki mu in hi chin mi ho hin ong tho do zo zo win mai dil thu le wangam thu ki ti hi neo khat jang sei khap agamu da no sei po nai ni jin phem ti tinga le mi thi chu ni ma cha het lo dan bible a sei dan so amo chunga chu di ta agui lung ti nai ai la tu lai ho hin mi thi hon khu het na nei wangam ka gamu e mai dil ka chin ta hi ong tho do khaw mai jong le wang phat pia ong tho do khaw mai jong le azat zat ki sei e cho ta bang chu bible ki hilna di ta pai het lo je wa chu satanin za chung swa na to na ngan in ai ma bible thil dung ju ya chu mi thin khu het na nei po in van gam mai dil aga china ding thuum lo he jesu christa hong ta ka ge ya chule mi ho pa le lazarus thulem hi thulem a hi in chule so pi pan nang thulem a hi dana pam in chule hi chu sim hin thinung thu dol dan hi akon num pen hilovin na ko num pen chu hile mi thio tu sei ita san sang wa mosi le thim gaw pathin thup chu hu hing na dinga ita san liu pa chu acham kim seli ti pa hi e ko mo pi nom he ti hi avela ka sei do nom kin he chule lagawa vai cha ho vet sa na dinga lazarus bunga kinim sa ho chu wangam kai dinga hi ti pa chu pathin thun ei mu sa nom kin he chule mi ma thi zo ting le phat bi om na lai a hi kitipen hi jesuin mi thing te ahung puya wangama yumwa tu so hin kim lo inei ne diu phat chu ki sei na in thile tho ki ka sunga hi hin khu khat omin mi thion hoila ham mi thi hoin hoila ham khana chun hin khu among vetia kil na ding helo he ai chu bible in mi thi hi athi a hi ati in hagawa ta salim chumpua leng le le dana e hil kha lo he chule polin zong asai do in hiti hin leisin hin kho dal ha krista to mkhom ding kanom zoi ati ne he thina ki ti hi bible achun ai mu to asai ka he Mary le Martha sobipa Lazarus athi achun Jesun ama hi a imu a hi ati ne he Jesun athoda achun a imut na akona tho do danin asei ne he ta sa imut to ta sa athi ne hi Bible in te ka na thua asei do he mi abang khat in hichia a imu hi a imu ki ti thu chang hi het khel ji in mi hem athi ting la athagaw hi a imu a hi ti a thu hilna chomjap ai lawa le sap te pa wachun soul sleep kiti hi ta sanna anei zun he hin la bible hin thi na hi thu chang chom jama ai ho he theidinga hi mi him ai imut pe ta to ate ka zo he thagaw imu hi lovin ta sa thi na zo asei do he he first Korean bung som na kha chang som thum sunga jong chun akimu in he mi hem khat chu athi ting leivuya kona kesim ta sa chu leivuya kile keda chule ahin na thagaw chu jesu ta san a hi le pakai pathin ko ma kile kina chule ata san lo te chu gan theina le zep namun ti chu damun na che di wa hi ti pa jong hi bible thui hil a hi in he mi hem athi tingo thagaw le ta sa hi ki khan a hi dan jong hi I het che dewin ikidei sa win he a phot chin na chu velew han first Korean bunga chang thum changa songa chun sa ka lo wangin thagawin ka ume ati na hem hi hi athi chung chang chu hi po in hi thi na chung changa polin a sei do cha hi jong le
ta sa le lagau hinna asei khandan hilchi na nom ja achu kimin pha ahim kana sei zo tan bolin ta sam lova pakai ko ma konom zoi ati chu thokit masanga pathin ko ma ding sei na helawin thina ko na ong tho do ni khu chu pakai to khom na ding ni khu ai pe ding dan pa chu asei nom na zo hi ti hi ka sei nom kin na hi soul 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 ki ti hi lagau iti wa hi in het thim na devin hitin sei le pathini mi hima sima chu leingan to ahin na hu bo se ahin man cha ahin siam do hi in hi chi hin na hu itiu hi ina hom sungwa lut le pot le ki sei pen so hi hi chi zo min ina aku sungwa am pen hi lagau spirit ati pen so hi na hi ya chu body ta sa le chi lagau iti peno hay na hu pen chu ong ki zop khom ting le soul ki ti hi hungum do hi English in ki sei le body plus spirit is equal to soul ti na in achat the atoi the ahing the ane the adon the chu soul ti na in nang la ke jong hi soul hi ve ti na in mi ki sei na hin khu nei ho ki sei na hi bo bin hi I thi ting le hen body minus spirit ki ti hay na hu pen cha hi in body minus hay na hu lagao is equal to dead hi jing hi no more soul soul talo hi thi ti ngai le na he su bible ki chi tai hil no mu chui I thi le hlana ki vuya leivui ki su hi in hi chi ka sunga chu lagau thi theilo khat hi I ta sa ko na hung leng do a leng le le ji dana bible a hil kha lo we mi ma thi ting hlana omin thokin jing ka anga a ki chol a hi I thi wal han khwai ki chol na paul yung thokit diu vet sa na dinga chu bible in mi thi chu ai mu hi ti do chana hin te ka ai I mut wa yung tho ta bong wa hi ja chu jesu christai thi ki ti chu I mut to hin te ka mai me a chom lam hiting ki sei le lagau I tiu chu hei na hu in solitude hi hin khu a chat the a hing the ane the adon the awa le the hi chu solitude chu he thi le thokit ka sunga hi immortal soul ki ti lagau ti theilo lagau hin na nei ki ti khani ta sa ko na hung pot do hi lo he hi tabang ta san ho hi sung phung thing phung ho hon ata san thu hi in bible choi te ta san thu hi lo he chu tia chu thine hi ta sa le lagau ki khanna a hi ale mi thing te a thi ting o lagau hi a hilawal a hin nau chu van gama pakai to cheng khom a hi ata san lo te chu hoi lai mun azu diu hitam ti hi thudo khat a hi mi thing te chu pakai ko ma chiu a hi le jesu ta san nei lowa hu hing na kisan lo te chu ton so thi na nga a kisu gan the na mun zona chi jiu a hi tai ti hi bible thu hila ko na jang mu do thai hi sana luk sut ki pa na thu pha bung som gup chang som ko songa ko na mu chi chu a hi le mi ho sapa hi kisu gan the na mun a a hi bible hi chmun hi hoi lai ham ti hi a sei chen pon a hi chule mi thing te la ata san lo ho ki ka azong hi ki khan na bang lai ti zo a hi lawal ki khan na o me ti zong hi mu do the hi hi chi ta san hi bible thu hil mundang danga zong hin mu do the hi bat sa na in first peter bung thum chang som le gate som la ko second peter bung ni chang li apana som sung nga zong chona ki mu in jude sangu sang sigi sunga jong chen mu chi the hi first peter bung thum chang som le gate som le ko sung hi anasim da hi te azi chu pathinin vantil son se ho jing ban chu khan lo hila damona ale lu jinga athu akitanding a ku hu thima khum jing a hi ati na hi chon se ho athi tingu am ho dinga god sa damona chi jiwa a hi mi theng te wang van kama pakai to cheng khom jiu a hi ti hi bible thu hil a hi ka sei bangin thule ma ko na thu ta ki sei pen chu phate ke cha ki sip cha khe ding an la a hi na bang manga thu ki sei ho hi doctrine ta banga ke mang thai lo ai PhD research student jong na hi in mi chi hi na head team ding ka ki ne ma jing na he ke sei sa nga jong nang jong ne head team zo ding he sule hilaya bible chang ho jong chu ka hil chit sang an hi tan ga sei kil leng mi thing te la ta san ho ki ka a ki khan na o me ti chu bible na sei jing ai lungdon na ding ima cham po na hi an la hi chi ki khan na hi tu la ya e hon fencing i get ta bong bang lai mo ta mga gial ding hi po na hi a sei nom pen chu hi chi ki khan na o me tia sei nom pen chu tun sot hin na chang ding le tun sot thi na chang ding ati na pa chu hung hi mei mei
chu Matthew bung som le thum chang som li le khat apa som li nga sunga ki chi selen sain chang ta le chang hlem kel ngui le kel ta na tia ahin khan ho chu sei nom nai bang lai ta bang ki khan na khat gi ki khan na khat me tia sei nai lo he second Peter bung ni chang li na ana hin sim do pen sa nga chu to Bible chang ka hin sei ki chi zo ma he se atun son luna ding mun hi oi lai ham ti hi a hi damun mei del chule wangam isei da o hi ton sot in mun hinai lo a hi chancha te adinga thokit na nga a aki chol na mun o cha hi in phar kha ting le Jesu Christa avela mithing te puya ahung kit na a hi lawa le ti adinga ahung kit ting le ta sa le vui chule ta sa ta chun thagau hin na hi hung ki tha zop kit na thokit na lima hung ki khial ding chu zo ta ting chule pathin to ton so na cheng khom ding a hi ti hi Bible thui le hi chu zo ting chule ton son in mun a chu pathin to mi thing te zo se pa kai Jesu Christa to cheng khom ding a hi chi thu to ki zuya ton sot lampi ki ti mi hem zo se ton so na thun ding mun hi in a sei deu win ki dei sa ki do win he mi hem a thi ting ta sa la lagau ki khana chule ata san hol lagau win pa kai kom azuna chule ata san lo hon ki su gan he na azu do a hi le chu zo ting ipiti diu hitam ti hi thudo khada hi kin he mi hem a thi so ho choi la ya ipiti diu hitam atun son mun u chu ipi hiza chule iti umding ham Bible hin ithi zo ting leo mun chuma hin thagawa chom kha ichor nga na diu mun omme ati na hi hoi lai mun ajong Bible e hil kha po bi nei leis gim na ho da ha a ithi wa than ko ki vui ting leo thokit na nga a yum naw than khu hi chom khat ichor nga naw mun hi ti jing thei cho hi nei hi che ka ala chu thagawa hin wa mun kha a ki chor nga na kha inyo ti na Bible ampon hi cho tabang chu lungbui na bep siwa hi nei aya chu Bible ta san zo sin hi tabang ta san na chu anei ngai lo ding ha in chule Bible jong a hil ngai lo he om dan chu hi chi dung zui ta khil na pen chu i thi zo ting le chom khat chor nga namon om me ti chu ata ta ding kila ta han lang hile meidil hi chom khat ading meidil omin tun son ading wan ka om me tin ki sei kin han lang hile iza nom kil lo di we ya chu e ma ta san dan chi na to ki tu a hi thu hi lo di win thu i he koi le le lo di win pakai meaning ka tiam no me akichi sel na din hitin saileng damun meidil chu ata san lo te tun so na ki halwam na diu mun in wangam chu mithing te Jesu to tun so na chen khom na diu mun hi tia chu I understanding le kichi sel le chule hi chi tun so thin le tun so hinna wangam iluna diu mun chu I destination chu itile lungdi ham tile Jesu mithing te puya hung ting le ki pan ding a in I thi zo zo le tun so mun ki lunga khulai mun ki lung chu hi pe lo hi in I thi zo zo le chom kha I chol nga an diu mun thana ki chol mai mai hi adang hoya ki chol lo he se atun son luna ding mun hi oi lai ham ti hi a hi damun mei del chule wangam isei da o hi ton sot in mun hinai lo a hi chancha te adinga thokit na nga a aki chol na mun o cha hi in phar kha ting le Jesu Christa avela mithing te puya ahung kit na a hi lawa ti adinga ahung kit ting le ta sa le vui chule ta sa ta chun thagau hin na hi hung ki tha zop kit na thokit na lima hung ki khial ding chu zo ta ting chule pathin to ton so na cheng khom ding a hi ti hi Bible thui le hi chu zo ting chule ton son in mun a chu pathin to mi thing te zo se pa kai Jesu Christa to cheng khom ding a hi chi thu to ki zuya ton sot lampi ki ti mi hem zo se ton so na thun ding mun hi in a sei deu win ki dei sa ki do win he mi hem a thi ting ta sa la lagau ki khana chule ata san hol lagau win pa kai kom azuna chule ata san lo hon ki su gan he na azu do a hi le chu zo ting ipiti diu hitam ti hi thudo khada hi kin he mi hem a thi so ho choi la ya ipiti diu hitam atun son mun u chu ipi hiza chule iti umding ham mei dile wangam te I sei pe no hi thokit inga naw dinga ki chol na mun hi lo he thokit nga na ki chol naw mun chu Bible in han mu la hi ati e zon bunga chang som ni ge som ni lo ko che vei lo han ka sim jing tan ka in sim kit di that mo hi uni zenem ti la hung lunge phat at chu hung lunge isini chule hlana am ho zo sin o za dingu hung do dinga hi ve thilpha bol te changsi hinna thoding thilpha lo bol te changsi thin mo changa thoding ati I thi le thin mo chang ho chu
mấy điều lụt pe lệ bàn tal thil pha bol te chang si hinna tho pe lệ hinna lụt pe wa hele hi cha jesong te le thutan na pen ki khan na pen thei ta lo ding ti na hi ya chu bible thui lo si hi hong ki kalgam ding ya chu mi thi han khwa ki cholin hoi lai mu na jong chi pon hoi lai mu na ki chola nei pon han khwa ki chol hi tiap pampa hi bible thu iza kayo si su cham kim chu he chule so pi pain thu ho chu a sei sangan tabang a sei tan kin jong ave vela correspond ngan hitain ave velan sei ki chu lungbui ne nei jong ding ka ta san hitim beilam tan hin sei ket leng mi me thi ting le hlana ki chola thoki ki nga hi e aban le jesu krista ani ve ya mi thing te puya hong tieng ta le ta san cha te ani thi sa ho chu hlana ko na hong tho do ding aban le ei ho te daw te an hing na lai ho to thakna van wai ki khelwa wana kum sang khat adinga jesun ipui to wa ilen to pi di wa he kum sang khat sunga chu mi thing te van ga ma ding lei si na hi satan le asol sa te achanga muthim nu ya chu ki hen diu he gen thei ta ki hen diu in hi chu kum sang khat sung ku khu mong ba khila ati pen chu ku khu ta khila dinga ti na hello win lei si da ong homa na koi ma cha lep di nei lo ba gen thei ta changa ki hen na pa chu kum sang khat ku homa khila na pa cha sei na in so le thi khawa ki hen na ati na pa ang chai in kum sang khat chong ki chei tiang le wana jesu to mi thing te chu leya hong kum su ding jerusalem khu pi thing to chun zo ting le lei si da chu thokit ni na ding hi cha chu mi chon si te kum sang khat songa tho nai lo chu hong tho ding hi chu thokit ni na hi ta ding aban le pathin thu tan ding lal to na ka nga thu tan ding chu zo ting le wana ko na meidil hong zul hading mi chon si te yo si chu a chon si lit le neu dong zuing le ama chan ding dol chi chang dinga meiza ki khalwam su ke ding thina chang diwa he hi dia chu meidil la ki chei le pathinin le si tha siama chon si na talo ding thina talo ding van tha le si tha chu ton sona ama alat sate chang si to kel ngui no chu la khom ding ta in he chu ton so na iti penu lengam chu ki pan ding ta ni hi chu last day events ong thil ong lung ding ho ding na chom the pena highlight tam ga bol chu hi nahi athu pi pena head diu chu vangam alhun masang sia hi leisi ami thio hi hlana ki chol a hi ve tin heu hitin hi lew hen imazo si hi bible thu zo si hi chamdila ding akikal tu ima cham lo ding he thi ka sungai mi thio chun munchom khana khu het na ne ya hin khu mang a hi wa hele idan huna satanin if koma na thi ta be lo ding hita ani sei pen ro chu ita sanuti na in pathinin na thi ding hita sei pen chu ipal ke utina he ya chu pathin tu sei sanga satan tu sei ro chu izui zo utina hi ding in ya chu ta bang immortal sor ta sanna lagau thi thelo ta sanna kil no hi satanin mihimte leisi ki chei kun ting le jesu krista hong kun ting le lep na lin pena dinga ahin za pen chu ngi dinga he chu spiritualism ki ti he ya chu ta bang ta san no hi inei kha wa hele satan du ha lep na la chu beilam ta ha lu di hi ti hi tu nya angai la ho zo si kom pakai mena ka tip nom in bible tu se bang cha bo hi i chawa i chi di hi ti hi pakai mena ka hil no ma hi hi ta banga video ki le don but to no hi borong an ki bol khalo so le borong ki bol ngei lo hi in yong le tu chunga hi e chaw ta bang khat hi ahum masat na hi apat na hi na la in ma ba na zong ahum kha hi le thu ki se le la ki se dung zui ho hi bible se bang ta se do ding ku hi ti ben ti hi pakai mena ka tip no in bible la ki halwam ta idile halwam hi in tun sot chu hi ta bang hi tia se na hi le pha te ke cha hil chit ding hi van gam cha tun sot na ki hing ding hi in damun mei de cha tun sot thi na mun hi ti chu bible ki chi ta se nom na hi chu ka se do nom hen lang i se hing lal i se ki lo zo siu pathin pa thei bu pi han lang bon chawin dam sel ki ta hi ti ve